We greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ this evening. Ia e whaatalofa atu neafiafi, ia i le suafa, mamalu, i le suafa silsiliese o Yesu Keriso. E talitonunga ia o loo manuia oe, o loo manuia fo'i nei tu, ia e mai se fo'i, ia o le whaatasi mai o le tofine ia lise neafiafi, ia o loo maua pea le ola ma le malosi mai le li, ia o ngaluenga mamana ia le atua o loo ka penao na wa ia ilunga o lana whanau, ia i le aso ma le aso, e le whangaloina ia naito asina sina, iso se maota malawa ia mai lato uma loo maua mai tatou pol kalame, ia i whaatalofa atu nia fiafi, e le talitonunga ia o lao tau talo, lao tau tapua inga, ia o loo manuia ai ia tama whanau a Samoa o loo whapena o na tau mawhai o wale fina ngalo le li ia e maise o le whaolaina o ni anganga se tele a wale malo le tua o nei la fiafi ia o le tatonu nau e sila sila mai lunga tato screen o le tato mta upu ne fiafi o fola folanga ma walu anga le tua o loo bo whaataunu uina i lona nuu o Israelu ia po tonu o Israelu ia o le a tuina atu lo le avanoa i le sunga le missionary ia o le a manga lue atu fo i nefiafi talo atu, talo mai Samoa ia ina ia i ulinei pol kalame ia maua lunga i se vi inga o le tua ia ai sili o na wha malusia i o tātou loto mo tātou nganga ia wali ngā luenga wha whaola o lo tātou ngā lulue ai. Over to you, Lise. Amen. Thank you, Pastor Mike. And once again, shalom to everyone who are watching tonight. We begin by saying that God is faithful. O lea tua e whaamaoni. And I was just sharing with Pastor Mike earlier, we cannot talk about Israel without talking about God of Israel. Amen. Israel is not a topic on its own. And the Lord really reminded me this week, you know, ai fia to e whaamanatu ina atu ia te oe le whaamaoni o le atua. Tato wa ai lea I fola folanga ma berofetanga na tuuina mai e au berofeta o tu sia fo I le tuspa ia le atua o loo whaatau nuuina I le teimi nei I to tono Israel. So tonight I'll be sharing about some of the promises of God or prophecies that have been fulfilled or are being fulfilled right now in Israel. O loo whaatau nuuina I le teimi nei I to tono o le nuu whiriwhiria o Israel. So so I will read the English and then Pastor Mike will read the Samoan. Deuteronomy 7 verse 9. Deuteronomy 7 verse 9. Therefore, know therefore that Adonai your God, He is God, the faithful God who keeps covenant, kindness for 1,000 generations with those who love Him and keep His mitzvot or His commandments. I'll read that again. Deuteronomy 7 verse 9. Know therefore that Adonai your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant kindness for 1,000 generations with those who love Him and keep His mitzvot or commandments. So whamole mole lava Pastor Mike, mole wha Samoa. Ia e ilo fo'i o Iova lo atua, o le atua lava ia, o le atua whaamaoni, o le na te tausi I le whiangainga a toa ma le alofa I e alolofa atu ia te ia, ma tau sisi I ana poloa inga, e o lava I le afe o tupulanga. Amen. O le atua whaamaoni. He's a faithful God. O le teimila nei te tono Israelu. O loo ngā solo atu tangata iutaia. Mai atu nu ese o laulangi. E toe no nofo I lau whanua. Ma lau ele na tuina atu ele atua ia te latou. O le polo kalame nei o loo taua tangata Israelu po tangata iutaia. Alia. O le toe fo'i lea o tangata I te tono o Israelu. Tata mana tua I tala whaasolo pito a Israelu. Ova ma le lua afe tausanga o pu lea Israelu ma nofo ia Israelu e nu ese.
For 2,000 years, the Gentiles were governing the land of Israel. The Gentiles were in charge of Israel and Jerusalem. The Ottoman Empire. So the British Empire. Empire Britannia. Ile tau sangala tasiva favalu na joe fausia ina iloa le atunu leo Israel mafai ngoa iloa o Israel. So Israel is 75 years young, 4,000 years old. O Israel e fa se lau afe tau sangale matua. Ai ile taimina to e fauina ile atunu leo Israel ma le tasiva favalua na wa ova ma le fitu spulu tau sanga talu ona joe fauina po e joe fausiaina le atunu leo Israel I te tonu o the Middle East. So le amatai I o le tasi valu lua e o le tasiva o tolu o lo tu si ai tala fa sol pito le toenga solo atu o tausanga ia na amatai le toenga solo atu o tangata iutaia mai atu nu ese lalangi e toeno nofo I te tono Israel mai lai le tausanga lua afe se fulu e o I le tausanga se fulu maleiva fa mai e lua se lau lima afe tangata iutaia na toe fo'i atu I na nofo I Israelu mai atu nuu e se lau 50. 255,000 Jews returned to Jerusalem, returned to Israel to make aliyah or to live in Israel from the years 2010 to 2019 from over 150 nations. Can you think of another country or another nation with immigration like Israel? E se sia tunu e mawhaiona e iloa e whaapea e o vātu mal se lau 50 atunu ese o ngā solo atu ai. I can only think of Israel. Ai elo o se mea fau ni mele tupu teimi nei. Elo ni polo kalame fau po kalame ia o lo tato ai le toe fo'i ato tangata iutaia I te tonu o Israelu. E toe avea Israelu ma o lato lau ele ma o lato whanua. E toe avea Israelu ma o lato nuu. Leo tu sia e tele o perfeta le ngā solo ai le perfeta mai perfeta po folanga le tua. Le ngā e le teimi e toe ngā solo atu ai I el whanau ngā Israel e toe no nofo I lau whanua po lau ele na fua ina le tua I o lato tama. And Pastor and I will read some scriptures. We don't want to just state the facts. We want to state the facts with the truth from God's word. Ele ngā te tau atu ni me o tustu sia ma wha maunga le nei vai tau. Ai whai tau I nā te poi a whionga pa ia le atua. E wha mauni ai. O nei me o tutupu teimi nei. O me wa lewa na tusia le a whionga pa ia. Wa lewa na valo ia e perofeta a le atua. We will begin with Ezekiel 20 verse 33 to 38. As I live, it is a declaration of Adonai. Surely with a mighty hand, with an outstretched arm, and with fury, I will be king over you. I will bring you out from the peoples and gather you out of the countries where you are scattered, with a mighty hand and with an outstretched arm, with fury poured out. Pastor, if you can read the Psalm 1 of Ezekiel 20, verses 33 to 38. Family mo. O lo fetalai mai le ali o Yova. O lo ola o te pule lava ia te o tou ma le 5 malosi. Ma le 5 whaaloaloa. Ma le ita tele ua sasaa inatu. O te au maia o tou ainu ese.
Ma o whaapotopotoina o tau ai nuu ese ese ua whaataa pepeina ai o tau. Ma le lima malosi, ma le lima whaaloloa, ma le itatele ua sasaa inatu. O te au mai a foi o tau i le vau nuu, ma o whaamasino ia te o tau i le mea, o tātou o whasangai mau. E peo na o whaamasino ia o tau ta maa i le vau o le nuu o ai kupito. E whaapea na o whaamasinonga ia te o tau. O loo whetalai mai ai le lii o Iova. O te whao iane fo ia te o tau i lalo o le to o. Ma o whao ina o tau i le noatanga o le whiangainga. O te whaatea eseina fo ia te o tau o e fo wale. Ma e anga sala ia te au. O te ave na atu i la tau ai le nuu o loo la tau au mawai. Ai la tau te le o mai i le lau ele o Israelu. Tau te iloa ai o a ulava o Yehova. Amen. The Lord prophesied that He's sending them back. Not only He will teach them, but He will also judge them, but in their land. Jeremiah 30 verses 2 and 3. Thus says Adonai, the God of Israel, write all these words that I have spoken to you in a scroll. For behold, the days are coming, declares Adonai, when I will return my people Israel and Judah from exile, declares Adonai. I will bring them back to the land that I gave to their forefathers, and they will possess it. Amen. Lo whaapea na whetalai mai o Iova, le atua o Israelu, ua whaapea mai. Ina tusi ia i le tusi, o upu uma ua aufai atuai ia te oi. A wao loo whetalai mai Iova, pa auta, o le a o mai o na pou, o te whaafo isia mai ai le tawhianga o loo nuu o Israelu mai uta, o loo whaapea mai ai Iova. O te toe whaafo isia mai i la tau i le lau ele na ufo ina atuai, i o la tau tama, e whai fo i lea mo i la tau. Amen. We'll continue to read some scriptures because these support the understanding that the Jews returning home, it's not according to their own will. It is something that was prophesied and promised by God a long time ago. The next scripture is Amos 9 verse 15. Amos 9:15. Yes, I will plant them on their land, and they will never again be plucked up out of their land that I have given to them. Adonai your God has said it. Amos 9:15. Yes, I will plant them on their land, and they will never again be plucked out of their land that I have given to them. Adonai your God has said it. O te tuto ina i la tau i lo la tau lau ele. E le toi lia ina i la tau ai lo la tau lau ele na ofo ina tuai a te i la tau. O loo whetalai mai ai Jehova lo watua. Amen. I will read also Isaiah 11 verse 12. He will raise a banner of the nations and gather the exiles of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four corners of the earth. Isaiah 11:12. He will raise a banner of the nations and gather the exiles of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four corners of the earth. E whaatuina fo i e ia le tanga vai monu ese. Ma wha poto e watulia o Israelu. Ma o whai e ua whaata apea peina o Yuta i tu e wha o le lalolangu. E whaatuina fo i e ia le tanga vai monu ese. Ma wha poto e watulia o Israelu. Ma o whai e ua whaata apea peina o Yuta i tu e wha o le lalolangu. Amen. I'm going to read one more scripture and then we'll have a discussion about the promises of God being fulfilled. Isaiah 49 verse 22. This shows our
our linked le tato feso'ota'i atu lea le toe fo'i atu tangata Israelu o lo'o ta'ua fo'i e le afioga paia le atua. Amen. Isaiah 49 verse 22. See, I will beckon the Gentiles. I will lift up my banner to the peoples. They will carry your sons in their arms and your daughters on their shoulder. O loo whaapea ona whetalai mai o le alii o Iova. Whaauta, o te si i atu lo lima ino ese. Ma o whaatu i lunga lo tanga vai ino u. La tau te au maia, au tamatane i o la tau whatawhata. Ai au maia au tamatane i o la tau tau au. Amen. Now, if you read the news or vava ai atu i le ngasolo ai o le whānaua le atua Israelu, e le o se po kalame fo. E le o se po kalame fo i ale tangata. O pola kalame o fola folanga po leva na perfectaina mai e au perfecta. A o le teimi nei, lo whaatau nui nai. We know there were a few exiles lena ese po itawhianga. Amen. Aina toe umale tawhianga, ma toe fo ia i tangata Israelu i o lato lau ele. E wha mauni le atua. More than 2,000 years ago, more than 3,000 years ago, le na tu sia i tu sita ai folanga ia le atua. Hallelujah. Haloa tato o mai le tato au ngā tupulanga. O tato va ai, ma tato mata, ua whātau nuuina folanga le atua. Ua toi whātau nuuina, ia upu wha perfectanga na perfectaina. Ele tasi ia se perfecta na perfectaina nei, pues ese. O perfecta ia Eskiel, o Jeremia, o Isaia, o Amosa. Ese perfecta na tustusia. You know, and I'm just going to hand it over to Pastor for, you know, for your also thoughts on this. Yeah. Hallelujah. Amen. Ile whalongolongo atu fo nea fiafi le matangofi fo ile talaina mai le sunga le missionary le sol tato ta upu nea fiafi. O folanga ma perfectanga le tua. O whaatau nuina molona nupa i o Israelu. Le ala u se malia atu le ampasa leo le malo le atua. Il tama leo mosi. Le tato tusi mua lava le sa whaitauina. Teo toi no me fitu alon whai poeiva. Whai mai le wha manatua mosi. Ia e iloa o Yehova o loa tua ia. Whai mai la ia mosi o le atua wha maoni. O le na te tausi i le alofa ia te ia. Amene. O le na te tau sisi i lea i ana polo inga. E o lava i lea tupulanga, ma lea tupulanga, po le afe o tupulanga. O lona winga, o se fe au wha manatu mo i tātou, kerisiano, wha naua le tua. Ia tātou i loa, we must know Jehovah is our God, and He is our only God. He is a faithful God. Amene. Tal tonu o lo e mai moa mai sila mai fo ne fiafi. Ai se por kalame le tua o umana whaatau nuina i lo soifua ma le wala au le tua ia te oe. Sa wha maa oni i le tua. Ai sea le anga sa e iloa o ia o Yehova lo tua. O ia na te tausi lea i le whea ngainga. Tofu lava i tātou ma le whea ngainga sa o sia ma le tua. O le tua foi. Sa tausi i lana whea ngainga. Pe meia e le tu mawainga o ia i upu e pa umai lona whafonga po ona lau mutu. God will never violate His word. Amene. O se mea wa umana fola e le tua. O so se perfetanga wa uma ona whetalai mai e le tua e ala mai i ana perfecta. Ma pasa o le malo le tua. Le angolulu am pasa le o le malo le tua. Tama leo mose. O tangata mua lava lea na awina le tuea. E alo e au mai le whaoletanga o le olona nuu. That's right. Mai to tonu o ai kupito. Amene. So ele ngata o le tua wha maoni. O le tua na te tausi le lua whea ngainga.
ie alolofa atu ia te ia. O ia fo'i na tea, tau sisi i ana polo inga e o atu le afe o tupulanga. O le mea la le tau ayun tatou malamalama sa moa ke risiano, le tino ke riso, i le au ngā o le tatou wala awina, ma le awanoa leo o tatou maua o tatou o tangata o nupese, i le toe aveina o le tala le lei i to tonu o le nupa ia o le atua. E il tatou nunga mana ia fo i le faitau atu le tusi le isai e fasu ma le iwa lua suma lua, o le whape me isai a la tau te tu ina tamatane i le fata a o le teine i le tau au. E mana ia e tu atu la le sunga le misionari, nga ke kangola e vai ma wha malama atili fo i le fionga le atua mo i tatou ni afiafi. Ai amazing e matau tia e ofo-fongia. Lea sa whaasoa mai le sunga le missionary, 75 years young, 4,000 years old. O lona winga, e le ai lava seisi atu nuu o le nei lalolangi, e tusa ma le nuu o le atua ua ia filfilia. Amene, o le ua ngā solo uma atu nuu o le lalolangi, i fea, i to tonu o Israel. Amene, ia, lau sunga le missionary lise. Amen. What a beautiful scripture. E se matango fie o le whaitau atuaia. Ai fesili loa le manatu whale tangata. E whawhena o, carry on my chest, le pata ma si se tasi, lingo o tau au. But the point is, o le tatou peso o tai atu lea, ma le tatou peso soani, i le toe fo i atu, o le whanau a le atua i lo lato nu. O le sign, one of the example for ipo se whaatusa o lo carrying o se silungo o lo o tau au o lo fesoa soani ai lea i lana avenga. Sometime o le tamai titi fo inai wa lela vasa vali na ilato lelea tu ulunga o lo tau au. Ma when sometime e ngalo lo le whanau a Israelu po kalame le atua. Tato pipi atu lo tangata whaolaina tangata Cristiano whaamanatu ai. Hey, this is what's promised for you from God. I'm here to remind you o au nei o le tangata nu ese o te whaamanatu ia te oeli u teia e te toe tausi i folanga le atua ma e toe manatua ia whea ngainga a oe malo atua. A wao le tele o teimi e wha salaina i le atua lona nuu. Ona e ngalo e ona nuu. Ia folanga le atua. O tatou fo, tatou e malama ia te tatou wa. E savavali ma le li on fire. Ai o al teimi o tele fo ini me wha lave mai. O mata lona ngalo se tatou pe ngainga na whai ma le atua. E se taimi wha pea, Lord, o le vai aso fo. O le vai eso anapongi, o le au sa ili atu oia. Ai o atu le vai eso fo. Ua ngalo, ia te tatou. Le tatou, folanga po se tatou pe ngainga le tatou paia ma le atua. I wha pena fo i le whanau o le atua. E mana o mia fo i lato, le wha manatu, ma le fesosoani o tangato nu ese. E to e wha manati a te lato. Ia lato whea ngainga ma lato atua. E me se foi, ia folanga le atua. So, Pastor Mike, I just want to, ia wha manino a tili e foi le, e mata upu lea. A tonu o te tali tonu o to o te le tangata o vavai atu, e le misi se tausanga mani taua, i te tonu o Israel. E le misi ni tausanga mani vai atu, i atu nuu o lo si o mia Israel. O whaasanga tau atu ia Israel. Le nei fo i tata vavai fo i ni lo keti. Ta whanga mai i Gaza. O Iran. O Syria. Nisi atu nuuna o lo whaamatau atu ia Israel. O le panona fo i lena. Ta whanga atu ai fo i nisi lo ketia. E le misi se tau sanga. Pe ta i maasina. Mawai atu whaasanga tau. Ia tangata alapi ia Israel. O le fesili, ai sea, o le tali,
e le talia ina e latou le toe fo'i atu o tangata iutaia I to tonu o Israel. O le mafuanga na le e whaasanga tau ia tangata alapi I tangata iutaia po tangata Israel. O na latou te le mana na o ia yaisi atu nuu leo o Israel. Amen. They don't want a nation, a Jewish nation to exist. Mena le whaasanga tau ai. Ai, o loo whaasanga tau mai ia atu nuu ia o loo si o mio ia Israel. Ai loo tu ua ele ngā solo atu o tangata iutaia I te tono Israel. Ai loo tu ua fo ele ngā solo atu o whanau a le atua mai nuu ese mai e o atu I te tonu o Israel. O te mina o Israel. O ele I le vana ta whanga atu lo keti mai I Gaza ma isi atu nuu. Ai tau nuu atu lo se malanga le aonga leo le a kapea. E le tau fia ai. O no newa ta puni I ala o vaama. O pewa le mawhaina toi peo. Ai to tele tangta Samoa. Ele ngata o tangata o le whanau. O le suli. E ala le ia Abraham ma isa ako mai ako po toi fo I Israel. O le suli. O no kiriso. Lo te vatila o tangata. Ele ngata toi fo I tangata iutaia. Ai waloa ngā solo atu fo I tangata o nu ese I to tonu o Israel. Amen. Over to Pastor for some of your thoughts on people visiting Israel. Amen. Hallelujah. Te lo le mea mana ia le amai I tatou tusi nefiafi. Sa moa e whaafonga mai. Whemele perfecta o Isaia. O te sii lo o lima I nu ese. E sii atu le lima I ova I lunga o nu ese. Pe a lato mana tua o ia. Amene. O le whemei leo le perfecta o Isaia. O te whaatu fo I lautanga vai I lunga o nu. E le tali tonunga, e lei lava seisio I tātou ua tātou moli mawina. So o se atu nuu lava o le lalolangi. E lei lava se atu nuu la tau te le... E le tua I lunga le fua Israel. Po le nuu o le tua. Amene. Ia leli. O le mea la lea. E te tau ai ma o ngā I le kerisiano. Ma le tangata whaatua tua. Lona mana tua le lei o le tua. Mai ea. E sii le lima iova I nunga o nu ese. Ona o lea, ona o le latou whaatua tua. Ona o le latou talitonunga. O Yesu Keriso, o ia o le tupu, o le atoia fio mai. Amene. Ia, sunga Lise. Amen. I love the point that you mentioned, Pastor Mike, because ele o miss out ia tangata nu ese forfolanga le tua. Amene. O le mafuanga na e te ai ia tangata alapi ma le to tele o I latou I fofolanga le tonu. Nanga e loo va ai I fofolanga a le tua mo nu ese. O loo va ai ma feita I fofolanga mo le suli lea e ala ia isa ako ma le tama o fifilia po le tama o le whengainga. And e loo misi ia tangata nu ese le I fofolanga le atua. Praise God. E o loo whatau nu e le atua fofolanga I lona nu. O loo whatau nu ina po I ana fofolanga mo oe mau. You know, and it just reminds me, as believers, I miss ya tatou au te lwo. Awa tatou te vava ai o whatau nu e le atua fofolanga mo isi tangata. Aina manatu ai lea, ua misi oe misi ya. Le ai. E whatau nuu ina fofolanga le tua. Mo tangata na te vava ai. E ma whai foi na whatau nuu ina mo oe a. So don't compare yourselves. Don't look to others and God is using them in a mighty way and you think, oh, what about me? No, you seek the Lord. You ask God where He will lead you to fulfill His promises for you. Youth, young adults, out to the world. Aua te whaatuta susaina lou tangata ma se tasi. Sa ili oe, sa ili au I le tua. Po o whea sa wai le tua e whaanga ai tau. You know, some people, o lo whaanga ina I te tono o le area o ta'alonga. In the area of media.
or area of worship. Te tonu o le whailaunga ina o le whionga pa ia le tua. You know, Pastor Mike, growing up in church, pēna le lua ni nofo o ni platform e maasani ai. Na iota manatu, whape maasani o na whaonga ina i le tua tangata. O le worship team, ma le whailaunga. E te le worship team, loa te le whailaunga pe te le aonga sa. Manatu loa te o te lo tangata. A e lo whaonga e le se pupuanga le tua moa. But that's not true. Amen. O lo awai atu lea i le o lo whaamalosi se tasi. O le nāpola o le porkalame nā le tua moe. We don't need a platform to be used by God. Amen. We don't need a platform for God to fulfill His promises for us. Amen. We just need to be available. O le whaawanoa ina leo i tātou. Ai ngā lua mai le tua whaanga ina i tātou. Ma whaataunu uina ana fuafuanga mo oe moa. Le Jeremia e luasulu iwa whaipasuma i tasi. No whetala i le tua o manatu mo oe o manatu e te manui ai. O loo iai fuafuanga le tua mo oe. He has a plan for you. He has a plan for Israel. He has a plan for us. Amen. Amen. I don't know if you want to mention something before we next move to the next promise. Yes, please. Just a little add on what Sister Alicia was sharing tonight, especially us youth, talavou. Te loa, me se foi sa mo lo fa fonfonga maline fiafi, se tangata o lo sa ili lava le me au na ile tua ma tamo e lan tamo en. Te loa ta alunga leo le afeleti, afleri. E ka mo e al kanga kaya langa ia lainga. Each athlete will run his own lane. E ka mo e lo lesi le lainga lis. Ia disqualify lo So o le whamanatu mo i tātou sa moa talavou o se uso se tua whini o whaafongafonga maniafias. Never give up. Aua e te whaavaivai. Leo o whamanatu mai le tātou pokalame mo i tātou niafiafi. O lea tua, e nate le tu uina na folfolanga, maana waloanga, maana perifetanga mo i tātou, o lea fo i se lua whea ngainga no sia ma lea tua. Tali tonu i lo lotu, e ile teime e whaataunu uina i lea tua, a lea fo iwa sau noa mai le sunga le misionari nefiafi, o le sa ili mai lea tua in tangata ava noa. Amene, o le si mea lea ua sosoani me ilpol kalame mo i tātou nefiafi. Aua tātou te ele ngata o le kampea, aua whaamasino fo ele sikirisiano, ele sikirisiano. Do not judge. Amene. Femele yone tolu sumalfitu. Jesus came to save the world, not to judge the world. So who are you or me to judge other people? Amene. Ele ai se tātou Aya te tau tātou te whaamasino i nā isi uso a kerisiano, run your own race. Aisea, o nei eile taimi, e whaataunu uina i lea tua. Ana folfolanga mo oe. Ia, o se toi whapopotuna nea fiafi. Ise. Amen. Amen. I love that. Run your own race. Because if you run in my lane or I try to run your lane, we will crash into each other. Amen. And we'll get injured, and then we need to be sidelined, and that takes time. You know, Amen. Run your lane, I run my lane. Fix our eyes on God. Hallelujah. Who is faithful. Amen. God who is faithful to Israel, and God who is faithful to you and I. Amen. Sister Lise, o lese lea whaamanatu i le tele o talavou, tele o taimi. Ia manatua le nupa ia ya o tau tatalu. Amene, ia manatua Israelu, ia manatua le nuo le tua i lau tatalu. Aisea, le anga o le mea lai whaatonu mele tuspa ia a. Amene talavou. Ngai whai maile e salamu e salau lua suma lufai poe ono malfitu. Mai ai o yatu o tau ina ia manuia Yerusalema. E manuia i la tau e alolofa ia te oe. Ia iai le manuia i tutonu o pā, o le manuia i tutonu o maota, ma le whaipa e walu. Ona o uso,
Ma au me mamai, o te whaapea tua I lava, ia te oe le manuia. That is God saying to us, Amene, ia manatua Israelu I 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘. Talavou tātou umalava, ia manatua le nupa ia o le tua I 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘. Amen. Amen. And I also, a couple of weeks ago, Pastor Mike, he mentioned the scriptures in Genesis. I will bless those who bless Israel. O te whaamanuia ye, o whaamanuia ia Israel. O te o telo tangata o loo ngā solo Israel, whaamanuia ia Israel, mga lulua ia, pela se ngā luenga lena o whaia ma le whātau sana. Ailem whaina e alwatu Israel, o 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚣, e te whaamanuia ia Israel. O te aungani fo'i o te whaapopo atu. Ia e te talo fo'i. Mo atu nu o lo whaasanga tau ia Israel. Ina ia whaapupula o lātou mata. E mua ia lātou I loa o le atua o Israel. O le atua alofa ia te I lātou. Lona lua. Ina ia tuina atu e le atua le malama I o lātou loto. E whaapupula I o lātou mata. E ai le fionga pa ia le atua. O folanga le atua mo lona nu. Amen. 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 Okay, so that's just some of the scriptures about some of the promises. And there is another promise that I just want to share tonight. Se tasi nei o folanga foi o tuina mai I tsona whianga pe ele atua. Tato te vava ai o lo tutupu le teimi nei o Israel. I challenge you to look at it. Go Google it. Because o lo te ta watu ono no forma o vava ai. Ai ma faina e alo sa I le internet. You will see it too. Okay. Lesi folanga le o ta ua lea le Jeremiah tolu tasi fa upo lima. Jeremiah 31 verse 5. It says, for there will be a day, verse 4 and 5, 3, 4 or 5. It depends on what version you're reading. Again, I will build you, so you will be rebuilt, Virgin Israel. Again, you will take up your tambourines as ornaments and go out to dances of merrymakers. Again, you will plant vineyards on the hills of Samaria. Planters will plant and use them. Okay, so again, you will plant vineyards on the hills of Samaria. Planters will plant and use them. Amen. Pastor, if you can read the Psalm 1 version. Yep. Whai upo whāma, whai upo lima, whai pelon whai tawina. Le tau pou o Israelui. O te toia te ae ia te oe. O nā tia e nā e ai lea o oe. E te toe teu ia te oe iau topa. E te alotu fo'i e siwa whaatasi ma I lātou o e siwa. Hei upo lima. E te toe toto vine I maunga o Samaria. E tuto ai mea e tangata ngā lue whanua. Ma lātou whaa ina. Amen. Amen. And then I'll read one more scripture, and it's from Amos 9, verse 13 to 15 or 12 to 15. Amen. Behold, days are coming. It is a declaration of Adonai, when the plowman will overtake the reaper, and the one treading grapes, the one sowing seed. The mountains will drip sweet wine, and all the hills will melt over. Yes, I will restore the captivity of my people Israel. They will rebuild desolated cities and dwell in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will also make gardens and eat their fruit. Yes, I will plant them on their land, and they will never again be plucked out of their land that I have given to them. Adonai, your God, has said it. Amen. O lo whaapea mai Yehova, pauta, e o mai o naso e aulia ai le suatia al whanua I le sele saitu. Ma le solivine I le lulu saitu.
e tau tulu maunga i le suavine, e ta whea ai mea mapo e poe uma, o te whaafoisia mai le ta whianga o lo nuu o Israelu, na lato whaatuina ai lea o ai ua whaatafu na ina, mano nofo ai, lato te tuto ina fo i tō vine, ma inu waina ai, lato te whai fo i whaatoanga, ma ai ai o na fua. O te tuto ina i latou i lo latou lau ele, e le toe lia ina i latou ai lo latou lau ele, na ofo ina tuai ia te i latou, o loo whetalai mai ai Jehova lo tua. Amen. Le taimi nei, o Israelu le atunu toafa. O le toafa, e le whenka na mawai le vai. Amen. A e asi atu lai te tono Israelu. O le tele o whaatoanga ese. O Israelu o lo o lai ia tonga whai. O lai le whai. Fu ai le mango. Mau ai le esi. O whala au aina ia ele mawhaina o lai te tono New Zealand na o tropical. Na o atunu umawhanawhana. E o la umai te tono Israelu. Fu o le mati. Pineapples po o whala aina hang. Amen. Ele ngata ile a o tō vine. Le ta ua le Jeremia tōsuma tasi tō ta ua mai ele tato tusile le Amosa. Mai tō vine malato inu ai le pua o le vine. E ile le nuu le tono Samaria e ta o Shilo a whaasa mo o Sailo. O le situ o le nuu lea o lo o iai se mataanga e te asi atu ai wa sa tu uai le fata peta fale peta whaia le tu o the Ark of the Covenant le sailo tele la tangata e o atu o asi ai ma toe paitau ina le tusi le hana o tausanga umai atu ai ia le kana mona te olua i o penina mahana i sailo Lena alua i fo i leo o hana a vela na tama leo o Samuelu na watali le tu alona manao. Le nuu leo o Shilo po o Sailo. O lesi tu o Shilo, po o lesi tu o Sailo. O le tele ai o meo to vine o lo ola il taimine. It's called Shiloh Winery. Ele ngata i lea o lesi tu o maunga o Samaria. Pena ta ua le porokalame o mawaya tine. O Samaria e maunga. O loo iai po i le Samaria ia le maunga le na watu el whanaunga Israel e ta ua le maunga o le maalai ama le maunga o whaamanianga na tutu le afo le nuu le tutu it's called the Mount of Gerizim or the Mount of Blessing. O lunga lau le maunga le o Gerizim or the Mount of Blessing or the Mount of Gerizim. O loo iai se tō wine ta ua ha braka but the blessing. That's one of the name of the vineyard. It's called the blessing. O lunga o Samaria, o loo no wai tangata yutaya, ma tangata Samaria. E filongia e tele lato vine a tangata yutaya. Le teimila nei, le to a tele o tangata nu ese. O loo ngā solo atu lunga o tō vine nei, lunga o maunga o Samaria, e fesoa soani. I challenge you, go look it up on YouTube or on internet. The Habraka, or the Mount of Blessing vineyard. You will see Gentiles coming from the nations help the Jews harvest the grape. This is not our plan, people. This is not the plan of the nations. This is not the plan of the Jews. This is the plans of God. E leo ni pola kalame I a se tasi lava. O pola kalame I wa umana fola ina lea tua. Ma perifeta mai e ana perifeta. Whamai o te tō ina, toe. That word toe te tō ina. Whamai again, I will plant vineyard. Lono winga. Na yai tō vine. Na le tō yai ni tō vine. Ai toe to tō ina lea o tō vine. Amen. Not only the Jews are returning home because the prophets had prophesied, but there's vineyards on the hills of Samaria because the word of God is true and the word of God is being fulfilled.
I to tono Israelu le toi fo ia atu o lana whanau o lona nuu ma o atu nei ua toi to tō vine ma toi to tō whaatoanga I to tonu o Israelu o se ta atu nuu to afa a o le poto ma le ata mai na tuina I le tua I ona tangata o loo o lai ia fuala au aina ese. There's a secret in the word of God, Pastor Mike. E na whaamatala se tasi o tama alapi. Whamai o ai atu ona tua oi utaya. E ese le fua mai o lato o olive. A fua fo le olive ma le mati. Ma tua e fua tele mai. Na halo le fesili se tasi o a inga lea. Ai o le tali ale tama utaya le whamai. It's in the Bible. O lo tu sia le whinga pa ia le tua. O le tau sanga, is it le tau sanga fitu po le tau sanga valu le, e aua ne I tau waifu o whatoanga. The year of, I can't think of the word right now, but there's the year that you rest the land, ale e whaamalo lo, ai le lau ele. I think o le tau sanga fitu po le tau sanga balu. I le tau sanga atoa. I forgot, this English name is not coming to me. But the Jubilee year. The Jubilee year, where whaamangalo umaya nga sala tangata. If you owe someone something and it's the year of Jubilee, it means your debt has been forgiven. O the year of Jubilee for ya, po tau sanga fitu po tau sanga balu. Ele mawhai ai o na whaongaina ia fua o whatoanga. Ai whamaila o le secret laina, o le tausanga atoa. Ele tau ai fua o la aum whatoanga. A ua moist ai lau ele. Ele ni manatu, ele o ni metotia fau, metotia ia whaanga tangata iutaya. E iai metotia fau mai mo tuwina ele atua. Au isi metotia wa umana tu sia ele whionga pa ia ele atua. Amen. Amen. You want to share about the year of Jubilee or anything out, Pastor Mike? Le whaftai. Tot pelev no ela suma le missionary. Okay. So, ai te baba ai la ia tangata no ese. Ma tangata iutaya. Ua toi to vine inungo maunga Samaria. Ua toi to whaatoanga. I know that if you're watching tonight and you've been to Israel, I whai walo e mata mai a wa e o Israelu. Wa e loa mai whaamaunia lau tala le whaiatu. A wa le tele o whatoanga e asi atu ai tangata turisi I to tono Israel. O le mea fo ile mana ia ile atunu o Israel. E tofu lava le vai tau maona mafua o whaatoanga. O le vai taimi o le vevela, the summer, ia o le fua o le mati. O le vai taimi fo ina le the spring or the fall, ia o le vai taimi na e fua mai ai le la au le ta o le rimoni. The pomegranates, rimoni. And so, not only God's promises for people, but promises in regards to vegetation or agriculture, it's being fulfilled. If I be nale fa maoni o le tua, ele ngata fa maoni lo soifua ma lo nei ola. E fa maoni foi ini fa manianga na ia fa mania so ia te oe. E fa maoni le tua ai mana o mia e fa manuia le tua e launga luenga o le tua e fa maoni. If you ask him, ai o yatu lo tama e mana o mia le sosoani ele ngata I yate oe I lau whanau I lo ainga o mea to tino fo I o lo fale o lo tu I natu e vea ma vi inga o le tua e wha maoni le tua. If the Lord put a vision in your heart to do something for him, he also provides the equipment, he also provides the people. O wai wha maoni le tua. Ele ngata e wha maoni I o langa o tangata, ai wha maoni fo I le tua, I ana mea alofa na te wha mea alofa ina mai, mahana wha manianga, e halale I ngā ruenga,
I le whaasoa e ala I tupe ma lava lava. Amen. E ala fo'i lea in the studios or equipment that you need to set up for the kingdom of God. And I tell you, you know, le whaasoina for the program of discipleship I'm a part of. There's some, you know, equipment that we need, some technical equipment that we need. You know, the Lord provided a light. You know, the Lord provided a good phone. The Lord provided a laptop. I didn't go and buy it, you know. And the Lord provided it. Lawinga na o lo tala. Ele ngate whaamanuia o tatou o langa. Ai whaamanuia fo ile tua I rana fo ai mai a te tatou. God is faithful, not only to people, but to our land, to our gardens and our agriculture. God is able to bless anything we surrender to Him. And pai ona whaamanuia le tua, I so se mea lava tātou te tuina atu ia te ia. Amen. Over to Pastor Mike. Whaftai atu lise molnea fiafi matango fiele ta upone po. Lea sa maua le saunoanga le sunga le misionari. O I fo I le whatoanga lea le sa o ia I ele kana ma le tinaya hana. Ameni. Le tio fo I whamelitanga tau eli ile finio hana. O e wa e o na. E whaimele tala le finio hana ile tangata o ile ai. Ua ti ngā lo loto. Ua outo e fo'i mai le whale Iova. Ina ia tali le atua le ti ngā lo loto. O le toi fo'i eila o Iutaia po Israelu I tonu o le lato lau ele. O le ata lea mo I tātou fo'i tangata keusiano po tangata onu esi. Tātou te toi, whaimele tala la fionga lea tō le sa tātou whaitauina. O te toi to tō ina o tō I lo o lau ele. O te le toi lia ina fo'i o tō. So in other words, I will replant you. If I ngā le prefix na le I will replant you. Lono winga. O le mana onga o le atua, ma le fatu o le atua lo mana o ia te I tātou. O tātou toi fo'i. O whea o iailo lau ele. Le mamalu, ma le mea o lo iaile pa ia o le atua. Toi fo'i le mamalu o le atua. Amene. Aisea, le anga o I sa whaamanui ai le atua I le whawhine le ohana. Ina ua tali le atua I le tangi le whawhine malanta talo. Whai mai le whawhine. Le ai. Ua uma le teimi o lo masias. Ua uma le teimi o lo whaalumaina. Ua uma le teimi o lo ti ngā. Ua uma le teimi o lo puapua ngā. Wa o le teimi o te tū lai ai. Ma o walu atu o te whaape atu. Ua fōina mai e Iova. O le a outo e ofo ina atu mo le atua. A wā lana ngaluenga malona finangalu. Amene. O le tā ua fo ina o le au tatalo I lātou o lo lātou tu ia le fua o le vine I le aso ma le aso. Lo lātou whaia le ngaluenga o le tatalo. Anga pongi. Whaatonga I le atua ma le au keusiano ma le au whaatuatua. So e tā ua lo tātou toi fo'i I le mea o lo o iai le mamalu ma le paia o le atua. O le whaatusa lea o lou lau ele ele. Amene. E mai tala la fionga le atua. O te toe te tō ina o tōu I lo lau ele ele. O te le toe lia ina fo'i o tōu. Mai le lau ele ele. Ua ou fua ina atu. Ia te o tōu. O lo whaapea o na whetalai mai aile li o Iou. Amene. So o le mea tā ua ma le whaamanatu mo I tātou. Toi fo'i le mamalu o le atua. Toi fo'i e nofo I le mea o lo iai pa ia o le atua. Ai sei whaamanuia le atua ia te oe. Le ana sauno atu le misionari le nefiafi. O le ase moi mitinga wa avatu e le atua ia te oe. O le ase whaalinga wa avatu e le atua ia te oe. Nofo ai I lo lau ele. Ai sei whaamanuia le atua ia te oe pei. O na whaamanuia I le whawhine le ohana. Amene. Ia o se toi whaupopo atu na nefiafi. Ia e taltonu. Ia o la toi tuna atu le
sunga le missionary on awa talu ese ona e yail tatou upu e peru le la tatou fai o le fiafi. Yeah, over to Lise. Amen. Thank you, Pastor Mike. That's right. I'll read the la to fai watu tatou le tusile na amata ya tatou le Deuteronomy fitu paiva. I'll read the English. Know therefore that Adonai your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant kindness for 1,000 generations with those who love Him and keep His mitzvot. Okay, so now we will go into our Hebrew word. Pole tato upu e peru mole neiva yaso. Lena mawhaitau atu ma Pastor Mikey le te leo tusi ese le toe fo i atu leo le whanau le atu atu le nofo I lau ele o Israel. E ile ta unga o le whaalunga o le porkalame na o le bawa mai le tato upu e peru. Okay, so our Hebrew word for this week is aliyah. Aliyah. Amen. Yeah, aliyah. The English, to go up. Amen. So the Hebrew word is aliyah. Can you repeat after me? Aliyah. Aliyah. Yes. Aliyah fa'aliliu fa'aperitania. It means to go up. Pe apa Samoa o lo walu lunga. O le upe e mai lea I ni anga matua tangata 𝚘𝚑𝚑𝚑𝚘. So se vai tau lava e o a Yerusalema. E ta ua le toi po I atu e lato o le aliyah. Awa o so se tu lava o Israel e te iai. Po le lalangi e te iai. Ai e toi po I atu te alu Yerusalema. E ta tau lava o na e ae ngai lu. Yeah, for those who've been to Israel, you will know that when you go up to Israel or to Jerusalem, it's a lo amatana e alu ngai lunga le alu o pasi ae maunga. You know you're going to Jerusalem. Aliyah, to go up. O le toi fo'ila o tangata Israelu po tangata 𝚘𝚑𝚑𝚑 te tono Israelu. O le pokalame o lo fai o le ingoa le o lo fai ingoa o le aliyah, to go up. Amen. So if you prayed for Israel, pray for the peace of Jerusalem. Or you can say pray for the shalom. That's another Hebrew word. Pray for the shalom of Jerusalem. Or you can pray for the aliyah of the Jews to Israel. Amen. Amen. It's beautiful. You don't need to say many words. You can say, Lord, I pray for the peace of Jerusalem, and I pray for the aliyah of your people back to your land. Amen. Amen. So our Hebrew word is aliyah, to go up. Praise God. Okay, so that is our Hebrew word. And last week our Hebrew word was teshuvah. And you will know that every time we come on the program, you hear the word shalom. And tonight, aliyah, to go up. Not only we pray for the peace of Jerusalem, but we pray for the aliyah of the Jewish people to go back to Israel. Amen. Pastor Mike, for the opportunity to share. And also, I get so excited learning about God while discovering more about Israel in the Bible. Amen. Praise God. Hallelujah. Yep, tatonu Samoa o le tatou o le kalame na ne fiafi le o tatou whaai o le tatou upu e peru o le aliyah, A for apple, L for lemon, I for iPhone, Y for yellow, Y for yellow, and A for apple. Aliyah. So we also learned nei sa tatou yai fatasi le teshuvah ia le usala mo matatou e o meltemi nei ia le usala mo matatou ia. It's time for us to pray
for that Hebrew word, alia, ia o leo o tangata iutaia Yerusalema. Ia matatou tatalo mo le file mu o Yerusalema. Hallelujah. Ia, nei taimi e moli atu ai fo ile nganga whaaftaitele lava e la sunga le missionary. Ia o le tofine fo ilise le fiafi ona o le whaipaanga mai fo il tatou Jano e mase fo i o le tu mai fo o le tau au wale tatou ngā luenga. Ia whamanu ia tele le tua i la sunga. Ia e mase fo i o le wala awina. Ia o lo o ngā lulu e ai nai tua ngā luenga. E ngata fo lea whamanu ia atu nei o mātua sunga le whawhengainga ma le whatua. Tina le tamai a while ma le tina i a whirila. Whaftai tele lava mo talusanga. Ia e mase fo i. Ia o le paia ma le mamalu o Samoa. Iona tūlanga whaalupeina. Mai se fo'i ia o tō mamalu whaale atunu. Tō mamalu whaale tala lei, whaale malo. Ia nunu atu whaatini o tau sala. Ia o paia le popo mo pale solo. Ia o le a tātou. Iai whaatasi paia o le tua. Ia e whaingofie e le tātou polkalame. Ai e lema whai o na tuina i lalo la o tau ngā luenga whaiwhaipea ia so umalava ia wale whaongaina fo i o le ola ma le soifua o tama whanaua Samoa i so o se ministry, i so o se alaata, i so o se polokalame o loo launga i nai le fionga le tua ma whaamalamalama i nai ma ao au i nai a fionga le li ia o le la o tau le tatalo ia o loo manui ai ngā luenga. E mai ate au nei e mumoli atu ai le nganga whaaftai tele lava i la o tau taimi ia mafuta mai fo nea fiafi pe lava o na saunoa le sunga le missionary tali tonu lau loto e iai se mea le lei e whaia e le atua e tusa o lau whaalongolongo ia malau mai moa mai fo nea fiafi e le whangaloina ia na i o matua whaaleanganga le sunga le whaafengainga ia whiriti maltina ia tise ia la ulua fo i tapu inga ma talo whaiwhaipea ia o lo manuia ai le ngā luenga. Ia, Samoa le atunu pele, as fou i le taimi whapenei i le walu i le fiafi. Ia o le atu i whaawina i fo i tatu polkalame, talo fo i le nganga o le tua e awina tuai lo o tau ola ma le malosi. Ia, ua lava ia fe au matiute fo i o lo ngā lulue ai, lewa yaso ma lewa yaso. Ia iai le file mu o le tua i ati oe ma lou a inga. Ia au nei pō, me ate au nei ma le tofine ia lise po le sunga le missionary. Ma tau te alo lofa tele mo o tau. Ia neo noa, ia o latu ina atu le sunga le missionary e nate whai wina le tatu polkalame i se talo. Amen. Let's pray. Abba Vishamayim Toda Toda La'au. We honor you, we bless you. Thank you, God, for your word tonight. Lo whamanati a te mato, o oio le atu e whaamaoni. O e whaamaoni a fōi mai a te mato mai i polo kalame fōi ma fola folanga ma uku whaperfetanga mato paita wina ai mai lawa fionga e pa ia le nea piapi. Whaamaoni ai o oio le atu e whaamaoni. Father, I pray, e se tasi o whaangolongo ma mata mai i le nei taimi i e whaamania ia te ia. Se mea fōi o lo mamafa i lona loto, sa ma i e pai atu ia te ia le nea fiafi. Father, I pray that you just bless those who are watching tonight. Se tasi o mana o yeise mana o ngā whapitua. O se tasi fōi wa a matuna mo wati lona tali tanunga ia te oe, ona o at umi ma le nei savalinga o le whaatuatua o mata savalia. Ia e te whaamanatu ia te ia. Lord, Father, I ask that you just remind them of your faithfulness, God. Praise God. Ia o ona fo'i ma tō vine e se o ngā lulu ai. Ia e whaamanuia ia te lato. Father, I pray and we continue to pray that you bless Pastor Mike and Sarah and the children and the Global Kingdom TV channel. Father, in all of their doing and all of their planning and what lies ahead for them. Father, I pray that you bless and I ask for your favor. In Yeshua's name I pray. Amen and amen. 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 Remember, thank you, Pastor Mike, and thank you, everybody. Amen. Ia awe statou patipate via ile tua.
Praise the Lord. Ia, sa mole atu no pele, o le whai unga o leo tātou po kalame nia fiafi, ia soifua, ma ia manuia. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel, 'cause Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Sing the harvest. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel. Shout it out. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We will fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die
power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest is ready.